Number one, chahi ani za thokiba irang se ma masamang na yage yaw yalinge yaningu yaningdoi tu what will remain in history as well as now. Hujuzik am sung tungi puwari de lehogada se that he presided over the breakdown of Manipur and thousands of people losing their property and homes, and lot of innocent people being slaughtered. He, as the CM of the state, was presiding over that macabre violence in Manipur. English ni hai history da yausun. Maitai londa mu hai rakanda. Magi mideng leina mana sarkar paringai da Manipur sarvanas hana thugai raga isrei chagi mayamama aigoi gi hingat halan gi bagi picture nupi angang hat ki bagi picture yum mai thugai bagi linthoi ngambi mangi ba Kamal Babu mangi ba se mana home minister haibama oiraga chief minister ama oina magi praja gi life and property ngak pangamdana muktana CM oiraga mana madu mamang maktada mana CM oiringai da mana home minister oiringai da home minister mayam kangbidana entire law enforcing agency mai makhalei ne masana home minister oiraga chief minister oiring makada ni linthoi ngambi mangri ba nupi angang nupa icha issue kaya hingat hat kriba thousands of mi gi mayum makai kairaga ngasi magi matamda ni maitai na kangla tumbi lan bangam ge sa mana CM oiringai da home minister oiringai da tawbune ba sa masi mahak kaw da ba fai mahak na phana kaushna raga su mana amnesia na re hairaga su history the record lai raga da wani. It is right under his nose as a CM and home minister that Manipur landed up in this situation. Ngapangamba CM natraga home minister ma oina ling na ngapangamba magadi miyam gi punsi mangoi ngasi leriba irei cha sing se relief camp da sunglei leramoi se magi failure ne se he cannot escape. Magi supporters so haini as a CM, as a home minister till February this year magi na pali ba lengak tu ki makhada ni lepa kang khong chai ra mi sigri se when relief kom te lei se mane se koina mon the reminder wam change cha aina anira khan hai bi matau ta the ai hai ni train accident thok the mantri resign tawnari ne madugi moral responsibility shu yauk de aduga administrator as a chief minister as a home minister unesu madugi effective and efficient leadership ki quality shu yauk de badagi leipak toiri bani hai jana kakningai letraba wapam ne se Manipur praja da na te prithvi da leba mi pum khuding man hairakani masi hai da nine maraktam thak chaloge he has become a liability shu akhogi oiraka to ni mana furup wise ma sina ngaklo oina mamang da thamaga government of India na sanari ba lan si da ekhoina mayok na bangam gidrabane. Government of India sina ma hek lok thokiba matung da ne ba nomai ka pa lepa leisi loin khanga wani chingda gi kap tharam ba nomit se taina phama moina ngaklo ama thamaga sidai je chokri ma sina sala thamiba mi se leiri gai di mongonda taina halaga sum taw yaram ba adu do hek lok thokpa matam dai di chingda gi nomai kap su loin lep kre ma khangbi ko sa Government of India na thingba ngam ba ne se ngan ta abne ba president rule gi hek loirak padagi ne ba chat lep kri je masina takudi ma masana yana government of India na sanari bali la se mana sana han mane miyam na di shauri central security forces mi chang ne khole government of India na khoi na pro chak ta na chahi ani muk lairak pasida na masana yana willing scapegoat ngaklo amoi na thamaka na maunda taina halaga Modi Amit Shah na nga aga government of India gi lila sanari ba Manipur bu thugai na ba silai ba lalong mayam se mana maikhum ma kupalaga thamam ba ne ha bisima su matung da laka da scholar investigation tor ko kangbuna soina haira ka dam ne duwa khoi na ngasi phong na khangi di sigi ngaklo masigi maikhum ji hek lok thok pa da ne ba nomai ka pa lep kris se sina sakhi ni government of India se kana na nga athana min
Gaminung da yaure haina koina lami fana thazal su kedo bugi hana hangino India da sumai thok de sida makoi di I pisali juma pisali kamaina colonial matamda Hindu Muslim khana base makoi gi India gi lutung da yaurabni highway type da mana naga kuki su khana rami sahi aduk sange na man haijalu badagi ne ba government of India gi Amit Shah na ngang ba horais naga kuki gi thokna gi ba landu ga siga yam khene ya ju masana khang na khangjana da sari ne cabinet meeting the naga kuki loin famina ni gai khangam chalaga negotiate tok chali police department the ma gi community nga posting chatte kuki machana taminglongi SP oirami ni matamdu da ani makhetnai haibase khang na dagi ground to the level the bo laigare personal and social level of our crisis yawn grab ni matamdu di arm group kari kara khana khana bani sidi community level they split the hon grab ni bureaucracy kai bani gai bagi drastic colors it hon da han colonial kamun ngangam ba moi gi khana chaina ba sidi moi gi I lu tong ga yaw bani habi culture sumaina ma khoi na ngang na kuki na ga lai gi ma khoi ge tawgi ba sob je kupsan na hona ba chahi aduk changi ada changi ngang lai ri Bharat ki Prime Minister Turian nama kano tau da bus ama accident tok da train nama tau da yuma ma mi siwa na ba da awa nungai phongdok pa se akhoi da phongdok se ba da kari kai rage Modi da noi na du chai ri kai no na ngang la lai ni sis na ai na haijan manate is all over the records mana pana lo la su this will remain in history that government of India bu mana akhoi da maikhunga ga government sanaba sanari belila sibu nga aga government inda da directly khoina confront taw ngam da na lei rei se mana maru araga thuai na basile ba government of India ge lalung si de yaw lei ne mana ram hai center ga mukna raga akhoi kana ba phangdong na te mukna u hai de constitution namki makha da lei ba nangi nangi legitimate power to exercise or kana maduda to matamda assertive high English ta you don't need to be aggressive assertive oina constitutional order du makha da ai gi state government nam gi phangdam phok pa kari kara du tawraga India ai balai pak se khoi ge leijari ba Manipur ai se India gi state amoina constitutional magi fabric te yauri ba rights and power mam do use tawra leiga da bu amata leihan da vida thugai re sai hanjana na haijagram ne ba law and order is a state subject magi legal advisors the hangsunu akoi di law gi satu sunate but I am still putting in front interpretation la I will bring out more documents. Union government instruction pirak khuding tanang na ingani aba leite. Article 365 khudama mo in high the madu the piri badudi magi executive authority the labor domain the instruction pirak pada illo haibani magi domain yauda bada instruction pirak pada invam thokti and high rigai main tawbaduna Central Authority na mase hanjan na hajagram ni Central Security Force na mage command ilakta ba kolakta ba mayap se mase ma masa khanga da bane Manipur ki constitutional magi izzat magi dignity se kang khong chan me chun na mi gi mamitta security agency singi mamitta amajung Delhi da pai ri sarkar singi mamitta ekhoi se state ama oina ekhoi se sarvana sana izzat yaw da ba masa gi constitutional provision da yaw power exercise to bang amandana lei vi state am sumana on to omine it's a fact I have a point by point say mana precise to roma tam nari mana CM am home story ngadini siri ba toiri ma mai say natte ma CM natte ma home minister natte na ma gi support da ta nganga lo it's a fact that he presided over this violence as CM and Home Minister. It is a fact that Indian Constitution ki provision na yauri matamda magi ngang ki bangai ai na ching na Home Minister pai na tampak pai ni haiba na traga security agency na khoi Manipur sarkar da gi order laude Delhi dai lawe na security agency na haiba video da lei ba mayam masamak na su ai khut punjale hai ni Kathai te punjan nandoino. Power da karam da no ba CM da karmain pundoino ba. Aduna
third ta inga sai ne ngaklo oina central government ma khanjal mangon da taina halaga manung da sanaba lila mayam se masana yana tawra kan mama le bak se tu helle constitution entity amana su power loin Puwari state ki India ki federal structure se khangna khangsana da saraka tawra ineba anuna achudagi tasalak bada IDP point khra masa kha thamjage ngasi ai ngasa haijabduni sigi conference matung da di yari kai ai amu han mon da di halaroeba sigi facts and figures se recording tawra mathang adu mayam adum sanabiro praja mayam na su aina kari haina khumakani man du ngang to sidagi tabi horo IDP sing se magi leadership ki failure amusung initiative failure to protect them mayung makai ngak pa musung punsi ngak pa ngam dabdigi THOK-KHIBANO reality ne HAIBASE is the number one that he should not forget ngasi gi lanjenari bi irai cha sing se mana CM amusung home minister amu oina mathau dang phasana pangthok pa ngam dabdigi tholak pa ni HAIBASE ma mayam kawi gona ba yekna bana landara ke landara u mana ngakada bani mitop na landara su nga nana ba magi security force lai demni MCT power lai ni aduna magi madugi leadership madugi ability to yahog da ba Delhi na hai ke yes en satpadagi ni ngasi IDP haiba reality ma lanjenera ba irai cha singi punchi se adumba matik chaba leader amana chahi chamagi mamang da soigera congress palingai mamang da soigera british lady ngai mamang da soigera su ma da lady ngai da thengna ba ngambagi mawon da administrative efficiency and effective leadership luching ba amagi magun yaw da ba CM amasung home minister mana mathaudang phajana pangthok pa ngam gi da badagi irei cha ka yamuk na lanjinari bani HAIBASE masi mamiyam na kawi gano Chidamana Chidais the Congress Parliament the kind in Yaraba. You are the Home Minister, you have armed forces under you, you are the CM, you have the full administrative power under you. Madu maintain the wangam davani, habidungamagadi sitoy. That's the first point. Second point, the kapsan na bato mana magi failure dagi mana matik chada digi tholak pa IDP oy badanatana. Mana sidaisida Kari hainia, akoigi casual approach sama haitara. Thola isu kamai handle tau ni hujik ngarang na handa tita tau sinabai type to tau se factually ai pizza geva. August 2020 faida paisa lupa lak pigin autte. I am an MP. I am visiting. I nama di chasan na raga kai. Chat laga yengi bani kem sang bada. Paisa lising ko mga thado amaga ngasi bawa thado ti aha ko mga thado ko phang di haiba IDP ma'am le bini sinau journalist ngaktani lamdam sigi sinau ngaktani IDP sing da sala wai kayam na ki hange da IDP sa chuk da sa taraga le ba mayam se si baw wadana nga chaba phangre haibo ki khal amni kaino da moina laga ising kaktat ke ni amung video na mala phairing so mina loin kang na wang ngaktani IDP ko reality ki mogi lanjenari ba punsi se magi failure ki thok da natana makhoi gi awaba da complain to bo bawo ki hal lavane ba ane kang ba dam ki ngakane boje nu bo paisa sumai lak thoki to phangabra ne haiba da na ai ngata check to biu se bimol na haijan na banate chatla hang biu ba 25,000 tharak pa first installment pira maga left kre kangum na akoi de 25 to bo phangde chingaktan Chatlu khuding da awa ana ta lai se ngasi na ti ma di ngasi ngarang ka chat power pro kang de ma chatla magadi akoi nu uriba atopa micham myam chalaga IDP sing una ra kanda moina complaint to si phangre adu tau de ada tau de hai se mi loin ta bu ngak tanis chapi ro bolo na ma se Bimol ka te wan ma khang da bravo do Lanjenari ba praja sing de magi failure man matik cha da badagi phajana home minister sung chief minister ma mathok dang pangthok da gi thon gi ba dasada natana hingi ba punsi su apien pen da ba maning tam na haija ba ngam dra bane ba kangbu ma ki han na khol han na ana ai 25,000 tha da ga phang de hai ba yaw bani hana gi 25 tu makha ta rakhi de hai bani second hujik phawda coherent policy am ta leram de IDP singi poche kayam thina casual oige dana seriousness am jaw ne icha icha chele myam ji awada pa je kaino ne yengjan magi ngam de se tang July gi tang tarani thoi da pangthok pa 2015 gi handak ki niko 2025 ke July da pangthok ki ba meeting am da kai hai da
Hujik Pawada Kaidowe, the total number of partially displaced or fully displaced ki masing ja Veko in Hujik Paw lady. Verify Tauraga effective when a validate accurate data Malena Bohona Gadavani Haidana government ki Yaurivas. This is 12 July 2025. May gitang dagi 2023 dagi na chahi ani helak pawgo matamda official document da kaya ida lairiba IDP masing se accurately verify to ba mamathau time se fazana laitri huji pawwa vek oidana lairi hairi ne May 23 2024 ki May 2025 ki May chahi ani sura pawda IDP masing se kayano makhoi se partially displaced oisna kayano haibagi data laite se Bimol na haijan na banate government of Manipur gi chegi meeting gi minute yauri ba fuji phawa vek oina le do masana mathodang phajana pangthok pa CM na home minister magadi irang se kamaina control to khanghou da bang amau da bagi matakta chahi ani da IDP sing si gi mapunsi se kamai le li haida kihan kholan na pen da ba apam pam da hai bo ngaman da bagi matakta this is a proof that they have been so casual Kayam Tawidan Lera Mageda, Masing was up Chana like Lowangam de, data se vek oi I say, government of Manipur gi chain ever say. It's a slap on his face. Mana IDP nung sibasari do. Se Bimol gi chain at Tebas. This is government of Manipur 12 July meeting. Sibuyam the serious when the lobo minabu, Sigi Hira Kidrana. Exact data khangani karmai to khangani duna mana IDP gi maramda mingonda caption na ba adu to bukai ngangi do your action shows your failure has created this tragedy of the citizens ai gi irai cha sing awana punsi se nang matik cha da ba home minister sung CM na matik cha da gi thon ba dan na hingi ba punsi da apam pan da pen da ba ba hangdo maning tam na phungdo phung ham da na kithik kirum to na lehen ba adu matakta Noina Kamtina casual against a massing way accurate or the vehicle in a lay. Chahi Ani Helamatung the Nakoi government of Manipur official document high river one. Pasha released or gapi the Palau Lock Topa. Every knee. Hujiksu Tang Taruktagi Chief Minister ge hak sale kind high rega Pasanta Tadokta Badagi Uzik, Mayam Kangiredana, hospital Tingni Haini. Uzik I medical experts and the Sek to Bohorpodana. Me see what hapta may move the Tolokani hide in one does it. Some experts told me. November Tang Tarutagi Lying Bagi Pasaje Hospital, the Sindora Club, Machinana Lautomba skim Mayamzina, Pasaje Tadokta, but they use the glam on the dialysis over me, seen hiding levels. Or my talk na Sigi policy, I know hygiene of Nate. I Hujiki dialysis ki was I know hygiene bro. Miam na Kangarava wani. Private hostels in the Sigi cards in here, except our Roy, no cast up you, I say. See Hector work the Pisa people that the dialysis over Maruina. Missy Dori was it. Ado my talk na relief came to live, sing a lakh pin haraga 25,000 Karapiram Karadana Piram the Nahaki Tauraga, Leramiba, Data Leram. They say, what did it show? Kaitake Vasina. That the entire government, Semagi, Iran Tolok, the control of Bunga Motoki failure to Natana, totally but tragedy to coherent oiba, sincere in a Matamoisina, plant a word, a Gabunangi Viet number like Hidranet, say any hell about. To man IDP, the man and Nusina Basara, Gangi, Bamayam say, Nusiram Bayai, but Nangi, Tabak Nangi, exen at Taos. This is the fact. Sida Maraxida. Man intend na Hanjan Hangani Hai Dai Tao whom da Aduda Kai Ngangi. Say Hanjan na Suhairamni, effort ni. Hanjan Handori is the executive Paiba Moin Hanjan Hangadavni, Kariguma Manipur, Nahanda Kikari, but both to the center the so Congress no Oiram Magadi Karitong the gate of Mamuta Hankala. Executive power Piramaga, Aine MP or a letter Kanda, Ira in gets my Gadin Tamari Mangapana Akasu Oiroi. I give policies in Bagi, I limit a Malera Kanda de Hirakadimam.
executive power na moina pairaga karim kathaina dana mana vote loira haina aduna ni namjhallaga moina hek hawbadagi aina mayam sung jengbi chino mayam thena kan haige bani aina nomination file to kanda my first priority I am still insisting there is nothing wrong mana first priority haige dana nasadi priority pibangam na casual oidana leiringai da sigi document je tholaine masing mong sinwai na khangamdri ne executive power paina lenga paina aduga onsen na khoi do onsen laga hanjan hangani hairam daine adu torom daine kai ngangi sineba dirty game don't do that kaim kana roi aingonda aduna ga kaim changa do mi nati school ka gare hospital hangre normalize to was hanjan hai sini noi na mine kupsel laga hona ge to na chingthok ta na irei cha ma maina awana ta leiri tari yengu noina ni power pai di noini tau in singtho is moina sona kan namjen na bo na bada dukan hange office hange hosanga ngamaktra kan na mu district to na ba adu nu pa na hanjan hangani hairam dai mamai bu ikai de ne hanjan hanga do di makoi na hanjan no ko di hot na ga pressure pi ri no hanjan la loin adu sum kupsan na ba normal oire kathen kare beng hange na to ga kupsan na kan district na to ga aingon da ga hon chale ne hanjan haigra wani amuhan haibe mathau tade nangi failure do hana yengu CM oina duk chawna phama maduna ngakpa ngamdabde natana narai cha mayam ama IDP camp ta leraga vek oina chahi ani bawba data accurate leram daba nathau masak khangdaba do madu hana yengu bimol na hanjan hangani haina oidaba ngangbai mauta ai sarkar pai na chahi ne sa crocodile tears caption raga lupa la ampi ne lauthoga pi daba hakshe lain torga pi daba de mi shit bagi condition da leira isa that shows your failure as a leader. Don't try to distract. English ngang is a kangraga IS officer nang advisor ma'am to hangu. English ngang is a maite ron han biya bangak tani. Madumai na yengu aduga IDP ki maru ina ina losalak pada haijaning is a hujik phaw mayum hanjandri planning the kadai da hanjanaba kari draw tawrige sa kanana yatu inoba. Is the government of India and government of Manipur. Noigi report never yas farm policy imta leite masing bo muntunai khangde thung thingjalani hai hojik December bodal loine lauthore sa it is government of India and it is BJP government shida party hulle hierarchy hairo is the government of India led by Modi is it a Congress government maite ron da mu haige Modi na Prime Minister oiraga leiri basibu Congress ki sarkar ro lengak pai sibu kanana no adu khalaga wangang ba amatam am changeba policy je kadai da leigi ese ana aina hairi ba poche sigi mathangda mana ngangak pada IDP gi deng haijasini generally hojika ina haiba point manga tarus magi failure de gi thoki reality ni casual lerami karimta accurate policy leramdi paisa lauthu yam tawde chama nei haksel gi mateng pangne paisa thangdok tabde hospital hojik laengar oi haibot maina sona ganda entire life is mayam chu toin thengnagram ni social media da ni khangde nga phangdi haru bagi nungala video thagal ngamba degi amad khang kalakani lauthokini kian nan tambagi abito adu tawbudo madu morally hayeng pithibi da Manipur ge Puwari de ira lehodram ni who was the CM and Home Minister of the country, who were the ministers, Makoigi Matamda Kanagi Matamda no Manipur gi Maitaina, for example, Konglato Milan Mangam gi Aisa Kanai Matamda no, I say, Pana Congress na Toram Badagi Kairi ni British na Toram de Hining Haijazanu. Fact will remain. It is right under your administration that we suffer. We all have this problem. It's your failure. Anishuda Pavok Chow Ikai, the Aina Sapuda, Aduna Hore, Wangangs. Naril later, the Changudana. It's like a child. It's very sad. See him among Manang Pudo. I see I'm so Bahamada. No, I'm in some way in a man Panda South and allow with you. So my Naina Kamal Babu, he pied the Angang Masadong Tawikaina, BJP, Kamusum Pyre, Posta Pyre, Protest away Congress Utaina, Manung the Nanganga Moda Nay, Iresani who mangi to get how I chucked the Mayamons and pick Kraba MP Makatang.
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤꯈꯛ ꯂꯩꯕꯗꯨꯗ tarak changa ga ni fum do lei bidu na marek ta taho na bai na khoi gi photo do thanga putu karem ga thaina lakna ga du kan da ti na saw da ina cm kana no kain law gi do sak pe helak pa ngasi de gi di ai khal eb ko I have reached a limit ai hai sin ngasi de gi ai amona smo do clarify taw phogak choi khai de changi do phogak choi khai changi do kari gi no ga english ta tet ngange number 1 ai bo noi gi colonel raw to imo rawat no yo za bi mo ni ne ngang se ai chang ya ga drai no wari sa ya ga to mayam to kan biu ne mi gi colonel du dai no phone taw ga smai ha mai tai ron na ngang ge ba english ta tet ngang de vida ibungo rawat kai no ni hai no yo za bi mo ni lok sabha mp ni ngang se ai se ong ta phagau chau gi makha lai kai jong ta chang ne nang ngak ta security thara kera kamai taw ge na pau phang no do man bra ba english ta ngang du bu kari maram no khang le angani ngangi ne man angang macha ta ba phone ba ama man ne cm we ringa de magi well wisher khar da so in phone to university ge oza bureaucrat asi hansi kana noi bu advise kana no ta taw da ma ngangi se appropriately handle taw de se irang hawlak ta phone taw mi nu pa ne kana no na si advisor am yaw da di yaro se this must be too much of pressure on him now sa amsa halisni ngasi haidu isni na pressure ti na karam mane sia si kana na magi team je kana kana yauri no sa ai ex bureaucrat gi na university o zamai well with the phone tor hanga mine ba kana kana advisor khar tor ga si maton an handle taw ngamo sidi advice so haira mine as a Manipuri as a Maitai macha concern oirakna ngang ga da wana kai no ngang oidom no khangna ko heran oirak tab da ama mungang da it cuts a very sorry picture ado sum laina ji henjale se ngarang angang macha dong na ga english ta tet ngang ai cham na hai hai jini rawat eba nupa colonel du da aina maitai lon da sa da maitai lon da wari saru ga dra ba mon now second aina changui du kari gino da hana da gi propok chak pu jaga ne 9 Assam rifle sema madagi ta wari loin khang ne bai aina madi mafam chang da amu anirak ta te ba it always burns me inside sange ha ka namu now that I'm an MP crash oigadom nati wangang sangang luroi da ba responsible yaw dum pagtaw taw ga ponte but I need to call the bluff buffer zone laite HAIBASE official sing ju yaw ga impose tawi HAIBASE tangible kawi English ta concrete oina taseng na buffer zone lei se confirm taw da nangi official na nga isini nangi official me am haire ne se madu proof taw na bane ba aina thawang ki phone taw SP OC and the commanding officers Malem pumana khang chunu no na buffer zone laite there it is concretely imposed as a chin na ngang manate you have the proof now communally based oiba community the yumfam oiba buffer zone ama se me ai se nangi MP oiraba ai bhaw chang ya de I wanted to tell the Indian public and the global public and my fellow MPs what is the nature of the problem communally divide oibam the official yauragani changal lakri do haina nabgini madai da aina drama tawdana politician ki type ta ai si gaina mukhai no tongte my job is to show to the world that there is a buffer zone which is officially not so unofficially involving official in concrete oina kamai maintain tawge do ta amane ba second I was warning them no manatraga aina muksanga ke haiba matamda I'll have the intention I get job to matung chakane adete yamna nokning idi sa khoi di changi nari leite haina hai ai khalim tawri jibu kari no sibon kok truk changian changu bada natro mana modi na kari ba ami san chakuno na mamai lere la ine jini miam khang yo ko sa ai khamu da mado lalambe ko 5th September 2024 akhoi di changui haye ba ma ngarang machin nang kayam thibang ngamge da nari le di changu dana ka haye
CM oiraga masida the G8 category ga yom na sifai mayam na yom mayam du ne ba kautruk chake da mai mapu ibung oduna sakanu ha da mamai le halak pangam gi banu pa ne se praja na khangani history da le hora da wa ne ba maril le ta ba kai nga ngai banu pa same nu pa du ne ba jiri chalu da pheng phang na ka kap chala da mathun le ga hai ga lai ma thong na pa banu pa Manipur gi CM do ma na tra ba chi hai di phajari bravas Sigi level hangang na si Hairi Bravo. That's not the way a public figure na mai ngang gadam na te. Difficulty to karino do kamai talk no say weakness am like CM ba sang ba nga te mana miam da minam ma ngang phone na ngang ba ai na singang jeri wai say ai khoi ji changwi hai ba ma. Kautruk tam amisana yadan mamai le la ki ba nupani. Jiri bam chakane na muktan chalor ka halaki ba nupani. Irang to English da ma more yaura ba I khoi di changwi haise aina ta hoda bra ichino media ma ta haibiyo ba ngonda ma more da chatlura bra kangpokpi mayai da yaura bra as a CM of Manipur not a CM of Imphal district masuran champu changra ba mana ai di changwi haina phong na oi da bangangi ba ngami ba potu karino Masura Champu Changra Raba, CM of Manipur, Home Minister of Manipur, Kangpok Pisangurabra, More Chatlurabra. Karaidano Mana, Aidi Chamwikan and Ngang Iduna. Is this the way a senior political leader speak? Hangado is the question, Jimakan and Nuai. Is this how Manipur political culture da chief minister magi level the level senior political leader am ngang da wara base ade koktruk chatke taw da bhawa mamai leire lakhi bu ningsing biri brahmana jiri bam chakne haraga mamai leire halaki bu nupa do adugi CM je masane khanga ba adugi pelhau da importance duna mapangan jarok tab duna ngasagi fantasy da changu bagi type ne nai dingarang ure psychologically he Ngai da ahansa magi powerlessness sigi frustration dagi magi fantasy da ma hojik sangure na mai wakhan da bo yaujara ma leng khale be as a compensate psychological compensation mana changbang ngam gi da ba CM oina chatkin ngam ga da se magi on fantasy da sum wakhan khan da ai di changuina ai di pangan kan ma mini ai kari haini Mari later for me, take I don't chuck of my am, for the top of the psychology. Mongan projection, Nari later, the guys and Nari later, I know the psychology, the projection goes. I do give fantasy, the my makokana. I know Kira is a Samuri and Laura Monda. I do not never. I did some week, I have a man. It's very sad. You see now, man, what's up, man, and praise kill leader, I'm wearing Nupani. CM ni like paki iho mo dagi changa kiba minimasu singjang che aga changa kiba nupan singjang changa pun pa de hak tak ni IDP gi reality tholai ba Indian constitution makha da khoina myam mangai ba CM man ga smai changa makte guys se ai ngangning da bane bas but this is a reality that we face si mayam se Karai da ginu mana ang masadaw nga tatangang narile di chango ay di chango igan tawra iba pos ahum suda na ay tin hiding da baba maga ay ako'y di social science na magpina minangang sa tata na kayo mangang se kayeng manang kay hagada mitay landarak pada micham praja mayam du Kariba ngakpi ba chahi ani ahing tumdana ngak pa hai ma hai se maitai da landarak pada micham praja mayam du ngakpi ba ngakpi ru ba chahi ani tumda ahing tumda ba hai very sad statement. Number one, mana ngak punati.
magi makhada leba legitimate of security forces ma'am dana ngak panga makta dana sacrifice lem to na irei cham ya mapuk probrok cha aba mari pak ta mai tok ta khang mangam dana naha mayam duna tawraka ngak pani ma na ngak puna ti ma na ngak pangam da badagi tolak pana je ma sa kaure ba ma na nga magadi isa isu ma'am nungoi paira tokle je chung to moi Indian security forces under his command as a CM and a Home Minister, Manipur police if it were under his command. In the 8th of civil administration, changa ini central security forces changa je mai makada work to doini state government makada. Adugi command yaurak traba nupa ma na failure padagi irei cha mayam thok tuna khunlak pa mayam thok tuna hotna gi bane se ma kaure ba ma na ngak pa dong na ngak khale. He did not. It is his failure to protect that forces our youths to take up arms to defend themselves. Adusu man appropriate tok salaga ay na ngak pa chagre. Adusu ma maitai defend tok dono ngangi pa man. CM of Manipur is not supposed to defend one community. He is supposed to defend the citizens of the state. Second blunder never mang it. Munam go tabu. Transcribe to Rothambu. Mado, Apunda Manipurgi, Saktam, Mamanga, Honaba, Sidele Minari, but Frup Chamayam, say Mapan Gilakunataba, Mayam Bungang, and Nabohonaga, the Wanupamana, Adum responsible over me, Nang, the Bawana Tevsa, Yararo Zitikarigi, he see the record LEIHOURANI, it's recorded on video. Mana ngak punati, mana ngak pa failure padagi, misam prajathula masa ngak chana mohon rakpani number 1. To the mana ngak to the community ama defend to we type the CM or mana mai nganga to punati. Transcribe to view ay nai jamu. Henzal laga transcribe to thador rakani ko namu. Amay nganga to punati. Mimang to jik atop community na citizen narani. Magi liability siya ko to kyang wangge. Ngang ni ngangoi khangda bu hujik su magi makhontel ne na kesam taw lai di hujik. It is sub judice, but I khoi di ai hana wan taw ram ne ba tanang mamiyo yamana ma masana XCM na soiram baduna ai khoi gi community tai na bagi narrative taw ge sa si soi season ra kane du gi mayok ta khoi sem saw gadam ne se ai ngarang su wan taw jab ne whatever judgment that comes out I khoi da taina ga do gi natte sarkar mana natraga chief minister amna soi baduna I khoi da taina ga do natte if you have a disagreement with the government deal with the government not with the citizens noina sarkar ya ningdre na birien sarkar ya ningdre na chairamba kangmu duna karigi maitai community do onjal ai no sa khoi di hangine bas Adumaina, anything outcome of Masigi judgment, see the Yumfam Weraga, Maitai community, the Tainak, Maitai would demonize the Buddhi, just as I don't agree with demonizing any other community, I get right from the beginning. I quit the demonization of the Shungayaro. Checken the governor. Sigi weakness, some Zumana Tangan Tamam knows. Adumaito, Nang the one kind of Nang with the Okaino, Nangankala never. Aduna, very sad, I don't know. Asuk Chor was senior political leader on the Sigi level of Kumdara uprising. Mari Shubada war on drug hai. Sigi international over poppy plantations, the UN reporter, Akoigi Myanmar Romdo in a Tangjal Ekaisi, UN the Loyle in poppy plantations. Sigi Sida Nangi Congress adu the hybrid international documents. Golden Triangle, the poppy tabagi patterns there. Eastern side of the Myanmar, the Loin Tangjale, eastern, western side of Myanmar, the Tang is there. It is a UN report. And the Yumtang Minaku Manipur, the Susanga Inesa, it's a fact. Sige Mayukta Kamaito Sigasa, Kanagadam, you do not take political advantage. Congress lady like that, no man then without Waswebukum Nangango, do Yaroi. War on against drug Hiragadi. BJP की ADC और बगी वारी दो affidavit CM की office की करी ला ऐसे आई ना हाइजन मनते it is in the court of law
sida communalize ogunum de matam da phari ba nupa do cookie ni political leader mabu kalli na maran chirei bujina mu maitai ni chief minister ni affidavit yawe hai ni police ta kana na phone tawraga kana tale se aina hai bujina but is in the public domain drug ai se akhoi jam thati ne pot am ne ba khoi ki khunai maru phang na molan ga do ngam ba adu ma yam na sathi ba leina am ne so we are fully behind war on drugs but sincere ibam changi la na sandu ka do bunate global pattern like se kaino Myanmar the UN hongjale har ga khorum changai se kana no involved je we need to fight together mana fighter so khodi support to guni sidai the political scoring to na but problem thui di drug ki acho phaba matam da sarkar na mi do thadok na bo hone se aina haijen manate it is in the newspaper it is in the court ki affidavit yaw le ba pot ne ba masya mia Manipur masak khangbiyo drug is a serious problem for us. In the national media, the 7 key issues of Manipur, in the sigi drug issues is one of them I have flagged up many times on national media. Ngang de khote ngang the lady one, which is ngang is ni. It's a serious problem. But fight the womatam da clean slate ta thamoi sing na lakadavani. And me ma pharaga thadok no bhon of the sarkar yaw hai the china the affidavit yaw ri na kadai da gi madugi moral authority na boina war on drugs se kam sincere in tawes me na dum hangak pata bani ai ngai sampat na panjagre koi gi center ga mukna ga daw na te ai gi right to the cooperate to them ni engage to them ni but unconstitutionally ai gi autonomy of the state the khutting jalaga the you need to stand and man sidai da mukna ro dam ne hasi opposite da kaisa subservient oigere English ni subservient mina na ibo mi lai he na kok to tang na namaste to hai do uprang ukiba henjan gi bedo subservient ka center is not our my bap central government is taking a huge responsibility for the entire country. And state government takes care of the state within the constitutional division of power. Competency and thuknai ni. Adui matung ina thabak tawina gadam ni cooperative federalism haise. Madu loi thugairaga Manipur gi state amu oibagi hak mala khana nang na laisan ma matam na adudi lalina haibudu da mukna bani na lauraga di you are wrong. You are being subservient. Aduna mukna banate acheng ba haiba ngamba affirmative assertive oina ngang ngam ba aggressive nataba aduga constitutional scheme da ge tholok da ai gi state ki pass kai de haijale na ngang ngam da bane aina iroi lo beda aina haijaning base aina mase aina February ne lawna aina Facebook te kan da February on de se 17 ka no oileram January ra no aina kok non da vida yamba mukta di lepsida aina haiba nimito adumaina ngasi aina appeal tawjaning se to him tangmum na lana sandok sasnu I can't deny the fact that hana degi khangak pa min naipa ki issue kya da su tana gi yawre aina tawjaba campaign kaya am da su ma se chief guest oina kaura wari otai sabu yawre ba min hawre Pukchen Singna Amuktang Hamzi politics ki matam se sumuhuna lay de haibini na inan han 18 October da baton tawjabado unasi in camera mem sinaw su khangde da na press ta thokhr matung na bai haidora idudi 18 October da ina symbolic oina commemorative meeting am su pangthok se duga IDP na chingba duga PC kamai purakden wa ta na si as a elected representative haina baton tawjabado Madai da lakhi deba. So na dikay hai mayam da issue da khanadre. Akoi pundre hai. Anybody who says akoi hunadna lai re pundre ngang iba praja miyam punamak aina ngasi request au gaise punsian aina baton tawjabani aigi on letter heta iraga. Lakpi kite acknowledgement to rakhide sine ba koi political ka chada yam thi handare ai che aina mina chak kauruk panatraga khoi na chak kaurubada na
Parliament ta phamba minister bhawa dane regret letter thai ba union minister bhawa India the madu culture to pura mangdri se kai de uge de na huji union government de na aina kai no matar ku matam dan MP masen wari watai sana ba natraga function am tawda baton torok pa de regret letter thana ba ai ngamaro kholo na haidok na ba se sat na bi ni etiquette ka we public etiquette MP am ne irak pa chithi pun si smaina community de na karim ta ga irak te nawa log de du ne arrogance but aina miyam na hiding bada Manipur gi adugi sensibility do BJP da su madu loina mang de se kai khange da makoi gi cabinet minister oiba mi chithi ire I thank them that we haven't lost everything hauna lonchat khangba public etiquette khangba BJP marak ta su MLA leader yauri have sa ai handa khange mi kunmuk kunithoi muk regret thare eb yaudi yauningi mai tok nai sumaina out of station we de isang amdre natraga prior engagement le re yaudi yauning ngai tharak pasa it shows Manipur da punamak akoi we haven't lost the hope including from BJP leaders agi phajan chithi re moi gi letter hete ira phajan that decency di uji phokoi khar di lei ri kangbu omna di thugai gare badu nawa log disini aina matang se ai haijeni mo ko misam praja khoina khanna da ma aina count tau jaris kaisu lei tabu ozam na smain ga politics ka changa ga vote ka kar ga MP je moi mami ta thupte ba misam usita banina moi khali se han digi paisa tap time parak pa na go du ma changak pa khada da ne ba moi han digi vote left ngai digi mateng pang thok pang jin tau na mam na chang te moi regard taw kaisu lei tabu cham cham praja amana ko doctor mo IBI na tago ozama sa mo IBI kanu mo IRMBI journal sama sumaina kanu na taba paisa am pai na taba changak pasidadi mo gi political culture da mami thupte je mo gi ithorak po wangang sangang da followers sing irak ta khange usit taba je aina ga karor ga pailer ga hana dagi tawba dukan achau ga phamaga ga vole pa pormadi na kine boje micham oi usitabam ji yawe sai miang asi miang ga jage ba usitri se khoi na kauro na democracy ji micham gi power ne aduna aina sumaina appeal tawjaraka je iroi loi bada aina sa haijab do amu hana soi tawraroi aduga tawgadaba mafam aina tawgadaba thabak to district tawraroi hujiki magi IT selling na tawriba culture hana soi vote matam so haijab ni mapan de chingjan jinga toido la na sandokna ba igi 13 agenda ga se moina musu angang masa kha thajala pa confusion chanai wiri research to matam the hypothesis thambai je ka haga da igi inquiry ji guideline ni madu follow torga district to na ba semane se chahi kunthra heno zaira ba research adu mamang da PhD tawra nu pa khoi da di yaw ba se hypothesis is enabling the researchers to maintain the track mana tawdo mathawdo madugi guideline adudi hendokta na pi na dumai tawduna aina changdringai dana akoi gi party gi manifesto gi mathak ta so aina tawgada bu issue sing je kari no aina guideline am sem tawni adu follow up tawri ni kai je khangja ponte public accountability fix tawgada ni kai yawri ba trans gi institution diga JGM the case thare do is one of them accountability la ngam ne question hanga ba ngang je legislative oversight function ngai yawri gi meaning se kari noise aduna ni isa issue tholai myam se madu khangna na ne role of legislature political education ka wes adugi guideline period tawri ba accountability aina fixing accountability for the violence aina ngarang chang jai no so called memorial get mai thai do kanano force flag la na traga madu tai ke agency thajal khana na tawri bra nungmai pairga torhungi nungdang wam da yum mai thari ba kaung na kana no ngasi bhok tawri inquiry committee ma kaigino karigino ngasi bhok inquiry committee sibu sum thengda thamije you keep everything hanging ve oina thamaga lila sanarga sum tawraga normalize on highway changan ba yadri si kari myam se tanada na kasu da peace committee sema boy man sema ba peace committee to kai dorage oi roi da banganga do na te aduna ina last appeal tawsaningi se beyond party line, beyond personal or political differences, aigi rajniti go ba lengak lon ba khena bam sung personal nanai gi oi bada khena bagi wakhalon
ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯑꯦꯐꯤꯂꯤꯌꯦꯁꯟ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯣꯂꯣꯖꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯐꯣꯂꯣ ꯇꯧꯕ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯣꯂꯣꯖꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃ ꯂꯥꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯇꯝ ꯊꯦꯡꯉꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯊꯦꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ better late ꯀꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ then never ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯖꯔꯤꯁꯤꯅꯤ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯗꯦ journalist lakpagi mathau tade aikoi elected member amuktam khannarakanda aikoi je hujik toiba Manipur gi sis maduda da Manipur gi idea da believe to me yausunu laktre we will be very clear including legislative maraktasu legislature maraktasu mihut maraktasu idea Manipur punna hingmina bagi wakhalonda yaubana kanano yaudumno no aduda depend my tokjani Manipur ki idea da believe that why koi di amuktang phamin si beyond personal political differences, beyond party affiliation, there is no need for journalists to attend there. There is nothing to do on that. In camera koi khana rakanda iram namsi da pokpa miyam gi mihut amoina idea of Manipur da believe that wiraga di instead of sumaina katukaran ngang na mimang da sum thui dok sakpudi amukta tausi yam thina thenge thenga su thengna amuktan unaraga phaminarkanda point by point akoi amuktan exchange tausi meeting amanu work so anihum phamna se first the icebreaker in any negotiation da akoi je kari lausi ge na free flow da tarokanda narrow down tarokanda ITP sing sina kamai tausi ge akoi rei cha mayam lanjen mention kamai tausi ge adagi mina da se da tokhai bagi wakhalon targa thugai na honai sina kamai taugani criminal activities taugiba mayam sina kamai tauna fix taugani high winning bagi as a responsible elected members ai former CM Iyamana tawiraga the best natraga na akoi da sinbira u hairaga na phone na dum haibiro ai natraga ai CLP su request tawjage amukta di famina si sumaina ngangaga leibagi matamda ni akoi no jing mangi se we are in a very bad situation. It is unprecedented in the history of the state. Once and for all, akoi humfu mathoi ni thoi ngam ngam da bna to pam ne du pai ri ba position public office gi yenga miyam gi representative oina leiri bani na amuktang phamina se aduga wari watai sarga kari action lokhatsi gi habido amuktang phamina se masi kaktang sinbi rau aduga koina sinbi ai gi dhyanak baton tawjari duni mathau taradi ai amukha su tharak pasu yai adugo sumaina ne meeting da ngang bagi mota kana da bawani politics tawru haga nongande nimta ngang speech da congress aduna congress na da hadagi so na vote chorjum chaichalam ngani chairaga man ki baat ne chu kauri ni masana man ki baat ko prime secretary function da ne ngang ni masang kauri ne ba vote chor da hen relevant okoi da kari oi Manipur da namfu sa su tawduna vote ka tawge na tawbagi culture vote chor gi element ne sa koi da han ngang ra bane. But leave that aside, Canada of the Prajada, politics, Tauro, I did Tauro, Haragan, Nimita, Congress, not do Toro Madam, I see. Meeting up to Sinbiro, any issues, illegal immigrants, poppy, drug, arm, anything, any issue in camera, Kanasi, to give meeting a Mukta Kobiro. Natraga, Matamda, if a second time, I might write to you again. I'm going to invite you. It's not only a response to his speech yesterday. Hela aba. Sumayim tawla inside facts by facts in Haigi report ma'am say. I losalak padana. Leave all those things aside. Lo ino nathayaga thamgrasi. Amukta phamina kana one by one okta wai saje du government of inan tawrei ba situation Manipur thugai gen tawrei sida khoi na logo do position je kari no ai se amuktang lowina se history gi responsibility ne se khoi da lai se ai mase media gi through da mo khoi da ai na appeal ngasi tawjari sinamo.